بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال أيضا: ولا يرضى لعباده الكفر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo magbak hawaktu kabiaksahan taniyo siyatud namo na isab maun pahadarat sing kamu in pangadjian day nga kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan day nga hadis sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, iniatud namo pahadarat sin kamuharuman ini ganap sin pangadjian limabay atau sugpat sin pangadjian taniyo limabay. Aming pangadjian bunga sin pag-iman, lagi-lagi habunga sin pag-iman, pangadjian Hindu singguru pamurid amuna ingkewa taniyo hapal man sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Baqarah palman si maha tinggi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. In ganap namo pangadjian aruman ini palman sin Allah subhanahu wa ta'ala
pajunjungan alaih salatu wassalam bang palman na si Maha Suci pajunjungan tani alaih salatu wassalam inyad tu katan harap katu tani in ayat palman sin Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Direct ding Allah Ta'ala panabinato in palman niya papagtag-ipunon papag-ibadaton in junjungan tani alayhi salatu wassalam siya iwan sin ummat niya sa lugay buhi sa lugay yaon kaniya in pikilan yaon kaniya jukup in hialup pa Allah subhanahu wa ta'ala inatay niya insuara niya inanggaw takbaran niya amuyad tu mga anak po na in pahati palman sin Allah Ta'ala pajunjungan tani alayhi salatu wassalam piyasap lagkato sambil paadlaw ini amuyad tu ini pag-ibadat kagunahan sing kita niyo inibadat yan aun nakasud doon upat parakala sambil pa sumunod kaniya. Kiniya bukun hat upat, bukun hat to. Ingkatan ibadat, aun sumud dun kaniya kabayaan sintuhan. Bang aun sumud dun kabayaan sintuhan, way manjari sumud kabayaan na to. Suway kabayaan sadya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ika-isa, hakatan ibadat taniw, dum iban sinadlaw, atawa amin ibadat, tartan Tuhan tara sin siulakan, iban sin Tuhan niya, aun sumudun kaniya kabayaan si Maha Suci, Maha Tinggi, hindu singguru pamurid. Ika-isa, kamalul hub, subay in lasa jukub. Laung simbata bihaon subay 100%. In uno-uno na ibadat mo, aula-aula ibadat antara mo iban sintuhan mo biya na sin rukun Islam 5 aula-aula na tuding sambahayang suway aun sumud kabayaan sintuhan di na to manjari suran sing kabayaan na to dahil nga mga kabayaan sintuhan doon na ibadat yan kamalul hub suway jukup inlasa na to. Inlasa kagunahan na to, hakabuhi iwan na kamatay. Inlasa amo na yung pinakamahal ka di nga kataan. Nakauna inlasa dahil simpagkaon iwan pag-inom. Kamasya na to ini biya dagbus nakauna na yung pagkaon, pag-inom, pakayan. Di, mga tuan. Suway makauna inlasa, antara sinipon, iwan tagipon. Ampay inlasa yadto, suway siya jukup. Unim biyata sinallahu ta'ala, kato, fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Karena sa bunal-bunal to di Maha Suci Maha Tinggi di niya kalasahan
mga kafir. May tadi niya kalasahan mga kafir. Sabab, wala duunin la sa sintuhan, kabayaan sintuhan kanila. Inibadat nila, nag-ibadat sila, saka wala duuning kabayaan sintuhan, pag-ibadat nila. Dahil nga sabab yadto, biyaitaan kita niyo, Inna Allah la yuhibbul kafirin. Ikaru ayat, Inna Allah la yarda li'ibadihi al-kufr. Di kalasahanin ang buo. Ini karwa, di kakuyakan. Magkakunahan kita niyo mga anak kapu lasa. Sintuhan. Magkakunahan kita niyo kuyag. Dahil nga Tuhan. Bukun kuyag hapanyap. Diya si masata niyo ni. Kukanin tao kuyagan. Hasil pun malingkat. Habadyo malingkat. Hoon tabi at tayad tukugan kita biad turagbus. Sa kawain piagbis sarahan di, lasa iwan kuyag tagapahala. Ang penlasa mo hay ni. Binim hang pungay mo. Pagabot 2 tahon, bukun hang pungay mo. Magbababa. Inalga niya. Ada punin lasa, iwan sing kuyag. Simud pakabayaan sintuhan, wala mo siuran sing kabayaan mo. Day nga kabuhi mo. Day nga kakasay mo. Pakalamma mo, anugaraan kau sin Allahu Ta'ala, karayawan kagunahan mo rin diya dunya, sambil padlaw akhir. Amo yan mga anak kapo, ing kagunahan na tutungod papagibadat. Ito number 1. Hikarwa, in sumud papag-ibadat, kamalul khasya, awil khawf, suway jukub, in pagmabuwa na ito patuhan. Laong siyang bihawang positive iwan, negative. Suway, in kabuwa na ito patuhan jukub, bukun kabuga patao. Suway kabuga pa Allah Ta'ala. Dengan sebab yan, paman sinallahu Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni. Ay ikaw mabuga kanila. Hisiw sila yan. Bukaon kita. Muna-muna iblis, laknatullahi alayhi, ma'ajuriyati. Iblis, iwan sinanakapo niya, bukaon kita. Hisiw pa. Syaitanul jin wa syaitanul ins. Bukaon ka. Naumiw ka, huon. Mataod, huon. Na piyawetan ko sinallahu Ta'ala, ay kumuka kanila. Way kabukaan kanila. Sa kawa, tabi at sinta umabuka, namiw ka, impag-ibadat. Ang pajukuping kabuka mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kau muka hauno pia panjari. Bang kau miuka na pia panjari, sambil ikog pinit, muka na kau. Mainkan ikog, wayroon na baran. Di na makamula, ikog na kuman, magbiabihan. Sakali, tiyalaw na kau sinuno. Na bang kau miuka na pia panjari biya kayo mo, ingkatahan niya ito kabukaan mo na. Sa bangkaw miuwa, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkatahan pia panjari mabuka kayo mo. Ingkatahan pia panjari mag-respect kayo mo. Sabab ikaw, impia labi sin Allah Ta'ala, dahil ngakatan pia panjari. Amo yan ito mga apo. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum, ay ikaw mabuka kanila. Mamuka. Mamuka in syaitan, jin, mamuka in syaitan tao, mamuka sambil panyap.
Pantalon mo, bukaon ka. Yung katanyon, mataw din pantalon, yung kay muway. Taumpa mo, bukaon ka. Lalong napapagtiaunan kita, biya sandal sadya. Ay ikaw mabukaad to. Kaya sabihan, ingkatan, ibadat tanyo, aula-ula sambahayang, sabing sambahayang, makalimahang karumang kaadlaw. Subay, di kasuran sing kabayaan tamuka, subay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kamalul khasiyah. Hikatu, kamalul raja, paghulat-hulat. Ay kamang hulat-hulat hay siyo-siyo. Hulat-hulata, imbeta kay musintuhan. Hulat-hulata, ing karayawan kay musintuhan, ay kamang hulat-hulat sing karayawan day nga tao. May tayad to, sabab misan baran niya, barhajat na siya kaniya. In Allah Ta'ala rin maghajat dayaw, siya impuunan sing karayawan, mang dirihil, day nga sabab yadto, ingkatan ibadat mo, hangkan na kau nag-ibadat, sabab aun hiulat-hulat mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aun hiulat-hulat mo, pa Allah ta'ala, ang pajukob, way problema. Way kasusahan. Sabab kaya kahagad mo, inuntong day nga Tuhan, way ron lugi. Ayaw pari untong, inuntong da, sambil lugi unura. Na nabaliskat man, kaya suran mo man, sing kabayaan mo, na ayaw pari buslot, imbuslot da. Misan imbukon buslot da, dengan sabiad to, way kaya tao mo karayawan. Amo yan, mga anak ka po, ini katu. Ini kaupat, diadya kita hay kaupat, kamalut ta'jim. Suway juko, impang lago mo. Pagkabasaran, simahatut simahatinggi. Ay ikaw mag-atod sindayaw mo. Ay ako mag-atod sindayaw sintao. Sa inaturon mo. Kamalut ta'zim lillah. Law mo, jukupin kawasa sintuhan. Bikudratihi wa iradating. Sa kalipag nga niya sa jahi kudarat. Taul biyaw nagngangaan. Tauhi kudarat. Dapat kud. Sa inluon sing kudarat, di nila kaingatan. Na mga tuan, in pagbaya, day nga tuhan. In kusog, day nga tuhan. In katantan yadto, in kita niyo hababaan, sim pamarinta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangin upat iniyaon, ha ibadat taniyo, katan ibadat, sindum iwan sinadlaw, sunnat iwan pardo, aula-aula hasambahayang makalimang karumang kaadlaw, janji sintuhan ka ito. Kaya janji niya raha umat na kauna. Unin janji sinallahu ta'ala ka ito. Hasambahayang sadya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sambahayang sadya, nahalulay ng katan problema mo. Way problema mo halambay. Way problema mo paahli mo. Way problema mo pakwabay mo. Way problema mo pa community mo. Way problema mo ha kasaplangan. Way problema mo pagdatong palom sing kubul. May ta iniaalop mo mag-solve sim problem. Bukon mag-create problem. Bihani mag-ibadat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon kau patuhan, sa lungay, jukup-jukupan ninyo, nagtitinog, naglilingkod, nagdarasdas, nagkukulang, bangmayan jukup pa inyo. Mayta, wala kau minig, dahil nga pamarinta, kabayaan, si mahasut si mahatinggi. Dahil nga sababian mga anak po, aun kabtangan si mga tao, hukama, udala, ulama, mga silad to, mabimbang sila doon niya, sa malingkat day sa labing bimbang nila sinadlaw akhirat. Mayta, aun, piyamugbukan nila.
biya simpamaugbog sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, biya simpamaugbog sinupat khalifa, iwan sin iwan nila, unum, amin biyata sin Allah Ta'ala panabi, al-ashratul mubashiruna bil jannah. Hangpuin taud. Biyata na sin Allah Ta'ala panabi niya, makakuyag ha mga tauyad to, makakuyag ha mga tausab sumunod kanila, singuran nila, tausulga na buhi pa. Pagbayta kanila tausulga na, gaman piya tao din hinang. Ang pemasa na to ini, way pakyababayta tausulga, inasalasal magsambahayang makalimang karumang kadlaw, makaminsan dakuman, sa baulong niya sambahayang, makaminsan. Na, yaring kabtangan nila. Qala ba'du al-hukama arba'atun hasanun walakin arba'atu ahsan minha. Upat hinang bang nato mahinang marayaw yan. Marayaw patuhan, bang marayaw na patuhan, marayaw na pa tao. Sakawa, nakalawin upatisab. Hasanun, marayaw, sa nakalawin upat, ahsan. Dahil nga sa babyan ng bariman, impagpian niya hinang marayaw iwan lawiin dayaw. Muhim iwan aham. Hasanun iwan ahsan. Nah, uno yan tuan. Hika isa. Al-haya'u gaita sin Nabi syu'batun minal iman. In kasipug lamuda pag-iman. In iman a'laha la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aja anit tariq. Nauno. Wal haya'u kulluhu khairun. In kasipug la ya'ti illa bil khair. In dumatong kaniya, wailun dumatong kaniya mangi. In taubang sipuhon, marayaw sa dyan dumatong kaniya. Na, may tayad to. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول صلى الله عليه وسلم رواه أحمد جددوا إيمانكم daakan di manjari rumaan subay wa ko sadya yung pag-iman. Pagka nabadyo, wayronin tao madyo sindaan. Suway pag-araruhan. Ang siya pa pag-araruhan, nadaan, di magmuntagot, di mag-Amerikana. Naunim deta sinjunjung na alayhi salatu wassalam. Jaddidu imanku. Di manjarin iman, sintiap-tiap siulakan dahing kato taniw magkaraan. Suway uno sadya. Subay ba ko sadya? Qila ya Rasulullah. Naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kayfa nujaddidu imanuna? Biadin kaagi magbago, biadin kaagi bago sadya yung pag-iman. Faqala alayhi salatu wassalam aksiru. Patauran niyo sadya. Tanda na masa na to biyaw, mayroong mabaya tiyo-tiyo. May matawd-taon pa, matawd pantalon,
taud badyo, taud silpon, aun sibi-sibi, aun dakula. Na. Bang kamu mabaya si mataud biyad to, aun mataud kabayaan sintuhan, patawran niyo. Bang niyo mapataud ini, bago sa dyan pag-iman niyo, di magkaraan. Nauno yan. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Surayan tuan. Namay tayad to. Sababim maglapal sin la ilaha illallah, haruhulan niya, tao bang sipugun. Pangilahan mo kaniya, bang sipugun siya. Afdalul iman, qawlu la ilaha illallah. A'laha. Wa adnaha imatatul aja anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yan. Nah, unin number 1, kasipug. Al haya'u minar rijali hasanun. In kasipug tungod pa mga kausugan, marayaw. Nabangoy na kasipugan, manginusog din na mga masipug, bukod na marayaw, mangina. Al-haya'u minar rijani hasanun, walakinna al-haya'u minan nisa'i ahsan. In kasipug si mga kausugan, agad na yung bata bago, aula-aula na, sambil pataw maas, marayaw. Sa nakalawin dayaw, bayang sipugon pa yung kababaihan. Babae, budyang, babae takabana, babae maas-maas, aula-aula rin budyang. Bayang sipugon sila, karayaw-rayaw. Hindi nga usog marayaw, hindi nga kababaihan sa rayaw-rayaw, naka nila indayaw karwa. Asabab sing kasi po. Na, mga anak ka po, nanamuntan, analayson na ito yung bakay na ito, baran na ito. Bukun bakay, nanalayson na ito, baran na ito. Sabab niya, nintaw, mag-analyze sa jasimbuno. Di kita niyo maka-ato kanila mag-analyze. Simbuno, buno sin Iran, Ivan sin. Minsan yung buno yarikato, di takakausan analyze yun. Problema talong bay, di takakausan analyze yun. May tako mag-analyze yung mga pilahalong nimiyatay kiugdansin. Dahil nasubun mo, pila na yung miyatay rikato sa buhi, miyatay sing kasipug, way kasipug. Timbang da si miyatay nito way kasipug. Maita, in addition junjungan alayhi salatu wassalam, in taway kasipug hinangon na yung kabayaan niya. In tautaka kasipug, di himinang sing kabayaan niya. Kabayaan sin nagpapanjariri kaniya. May tayad tuluon sin la ilaha illallah. Ay nga sabab yan, laong sin mga ulama, uno yan. Pataura, impaglapal mo sin la ilaha illallah, kablal marad. Hari pa ko masakit. Bihaon balis ka, suway na nasa sakit. Bukumpay sab siya maglapal. Magpakawa, magpatahalil. Patahalilin nyo lang na madtuya. Serious yung maasin ni. Serious lang na patahalilin nyo. Kalu-kaluya mga ini aun siat. Kadi kuntuan. Tambil mo kung may magtahalil, makadna. Si uta lang ni nagpakayan. Nah. Bihan mga tuan. Nah, unim beta. Kablal marad. Hari pa kau masakit. Ang pain sakit, ginisan na. Ang sakit, day-day na kaulian kau. Ang sakit, pagos masakit na isab kau. Ang sakit na, magbuhay-buhay na kau.
Di tasbihan sintaw la ilaha illallah. In tasbihan aluhoy. Wan, in tasbihan aluhoy. Pagi sa aluhoy in tasbihan mo, marupin tasbihan mo, la ilaha illallah. Maita, di maraanin iman mo. Di maraanin koneksyon mo patuhan, bago sadya. Napila tahon na yung taway nakalapal. Bukun hatdaan. Wan, imbadyo, pila tahon da, pinit na. Napila tahon na siya rin maglapal. Na, amo yan imbiyata sinuno. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kato. Kaya manan hadis, man qala la ilaha illallah mukhlisan fi qalbihi dakhala al-jannah. Susim makalapal. Sin la ilaha illallah. Ikhlas alam sinatay niya. Ito sulwa siya. Salukay niya bungi, di magkaraanin ng kwan niya. Bago sa dyan iman niya. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kila ya Rasulullah. Wa ma ikhlasuha. Unin pag-ianun ikhlas. Hamaglapal la ilaha illallah. Uno yung pag-ianun ikhlas. Halapal la ilaha illallah. Kaya sud niya sulga, iwan hakabuhi niya bago sa din iman niya rin magkaraan. Kala, al-bu'nu an maharimillah. Layo sadya kaw ring akatan hiaram sintuham. Haram aturun ay kaumatun. Haram dungugun ay karumungug. Haram isuara ay kausumuara. Haram ulindan ayaw. Amot tin ikhlas pagnganan. Layo sadya kaw an maharimillah hakatan hiaram sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jakpatin umat na kaw na way TV nila, way ununo nila. Ampay kita ni hon jakpat day sa aw na pagpian mo, aw marayaw, aw nuno. Aw manguno. Na, yan. At tutuan ng biyata kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa indayaw sin la ilaha illallah. Puas sinyadto. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam wasihatan nin anak niya. Papasinguran kato sin junjungan alaihi salatu wassalam. Suway immaas magwasihata anak. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولا intuin ipagwasihat sing kataan pagwasihat sing guru pagwasihat sin nakura mana sinwasihat ini ipag-advise kinatuan na unim beta sin Nabi Allah Nuh pa anak niya Qal, ya bunay, usika, magwasihat ako kayo. Biisnatayni, wa anhaka, biisnatayni. Wasihatan takaw, advicean takaw, sinduay ni. Hinangain dua. Iwan advicean takaw, sindua, tangki si indua. Na, unin ang buok. Dua intaud wasihat kaniya hipapahinang. Amuruka bila ilaha illallah. Kaakun takaw, advice ko kay mo, anak, patawrin lapal mo, la ilaha illallah. Kaya nga sabi, ang langgong kita niwan nilang, kalapal kita niyo. Kaya pag tayo mangud kita niyo, sin mahatut si mahatinggi, iwan sila, iwan hisiw sila mapalhaw. May tayan, sabab lang na inlapal yanin agisin nuha anak niya, wabiha yurjaku kulla shay. Asabab sinlapal yan, patauron sintuhanin rijiki mo. Inalaw mo, misan silaw nung naglapal, mataw din rijiki. Oo, mataw din rijiki sa uwisan barakat. Impagkitaan barakat.
Bati karon kay Firaun ay biyan tao dununula. Ni karon in kunsi sinalta niyari mara sinabukunta. Kunsi sadya. Huy biyan banus. Wala kaya sisibuan sambil pabiyawnin alta niya. Kunsi sadya sinalta niya, di mara sinunta. Na. Wabiha hasabab sinlapal yan. Yurjaku kulla shay. Anug haraan kau sintuhan rijiki. Sa mabing kataan, pia panjarin ni kato. Dumiwan sinadlaw para kato. Langit iwan lupa para kato. Ulan, light simbulan, light sinunu para kato. Amo yan mga anak po. Na, yaddo. Na uno isang liangan niya, uno ni karwa, haraakan. Subhanallahi wa bihamdi. Pataurin lapal mo, la ilaha illallah wa subhanallahi. Pataurin. Siyabot sinabi hadis kay wanan, tamlaul mijan. Amin lapal mo, subhanallahi wa bihamdihi, mahipo intimbangan pamarayaw. Na uno'y sa biliangan, inliangan kaniya, dua, anha ka anil kibir. Langon takaw, ikaw tuod magabbo. Ay, ikaw tuod magtakabbo. Naginihanak. Sabab bang kau nagtakabbo, insa pa, di magkalubog, ding harap pataas. Ding hataas, harap pababa. Liubog mo. Bangkaw nagtakabur, liubog mo in tubig no. Insa pa di nga taas. Nara sambil maripaw no. Hikarwal liangan niya anak niya, anak. Langon takaw, sinsangi-ngi. Mangi na yung takabur, ang pahambuog. An sirki billah. Ay kau magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Na, manjari. Hikarua, biaita sin an ba'dil hukama al-adlu min kulli ahadin hasanun. In kaadilan hatiap-tiap siulakan marayaw. Dakan kato sin Allah Ta'ala. Inna Allah ya'murukum sa bunal tu din Allah Ta'ala naraakam bil adli wal ihsan. Nah, inagisim mga tao ini amin pangaput nila apal man sintuhan walal akhiratu khairul laka minal ula in dunya marayaw sa lawin dayaw sinunod nadlaw akhirat. In kaadilan sin tiap-tiap tao, bata na ka taumaas na ka, usog na ka babae na ka, marayaw. Sarawa lawiin dayaw, bang adilin dua ini. Al-adlu fi kulli shay, al-adlu fi jami'in nas, hayrun, hasanun. In kaadilan sin tiap-tiap manusia, marayaw. Akan sintuhan. Saka wa lawi indayaw. Sindua ini bang sila adil. Hisiw yan. Ar-ru'asa awil umara. Bang adilin ka na Quran, lawi indayaw. Wal qudat iwan si mga tao kadi. Bang naadilin duwayaon, labiin dayaw. Na, adilin raayat, adilin uno. Ato na yan tuan. Naray nga sababian mga anak apo ng amo yan imbeta kato taniw sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam.
in atay marayaw ar-rida pima indallah. Makuyag siya sindeng hatuhan, di siya makuyag sindeng hatao patao. Sa ing kakuyagan niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala, impagpian niya ruwa, marayaw iwan labi in dayaw. Nawang mo pion ng kabayaan mo, impagpian mo ruwa isab, mangi iwan, marayaw. Way lamod pagpian si mangi, di man jari pion. Di man jari pion ni mangi. Na, amuyad to, mga anak kapo na mo, imbiyayta. Hikatu, at-tawbatu min jami'in nas hasanun. In pagtawbat, hakatan manusia marayaw sabab dia akan sinuno. Dia akan sintuhan. Sarawa. In pagtawbat sintaw maas, usog imbaba, ibang babae, labi indayaw. May tayad to. Sabab pila tahon na kuman siya rin. Dahil nga sabab yan, aun kabtangan sin Sayyiduna Umar. Umar ibn al-Khattab radiyallahu aning kabayaan niya kaadilan. Ing kabayaan niya marayaw pasarayaw-rayaw. Na, uning kabtangan niya, mga tindog niya, mga raayat niya, kaadilan. Ikaisa. Impanghati lang niya sintao in laud karajum dagat sadya. Bahrun amik. Impanghati lang niya sintao in laud dagat. Na aun laud karajum bukun dagat. Surayan tuan. Yung panghati singkatan, mano siya katiling kahit sin dunya ini. In laud karajum dagat. Na tuan bukun in laud karajum dagat sadya. Unin akin niya. Ittiba'ul hawa bahrun amik. Amuin iagad muin napsu mo, laud karajum. Na matawad siya na lumos. Sa wala niya kihatian, lumos na siya. Ang kihatian na lumos yung doon. Apabila iagad na sintao, in hawa napsu niya, laud karajum, nakabutang siya. In laud karajum, maingat ibandi maglangoy, malumos. Maingat maglangoy, malumos. Di maingat maglangoy, yan pa na siya malumos. Aturatuhan, pila na yung nalumos mano siya, hamasatan yung ini, sinapso niya. Paman sin Allah Ta'ala, wa man adallu. Way nasangi bangida amo na mga tao liyawong sinapso. Mimman ittaba hawahu. Aun pan kaibanan hinang niya ninapso niya Tuhan niya. Amo ni naakarun niya. So in pagtuhan amo ni naakarun ta. Naibiyaon in iagad niya napso niya na. Amon tinday ta sinsay duna Umar. Papahati ka to in laud karajum bukun sa jadagat. Aun laud karajum ingan niya hawa. Iagad sintao ing kabayaan niya. Wala niya iagad ing kabayaan sintuhan sinin siya ipon sintuhan. Bukun na siya ipon sintuhan. Ipon na siya sinapso niya. Nabang siya ipon sinapso na, pisukoon siya sinapso niya. Bang siya ipon sinapso niya, sipukoon siya sinapso niya. Bang siya ipon sinallahu ta'ala,
masanyang syariya dunya iwan adlaw akhir. Hikarua gaita sin Sayyiduna Umar. Ittiba'u syahawat. Hawa wa syahawat. Yarad mo in syahwat mo, bahrun amik. Laud karajum. Natuan nagbuak-buak nin tao. Kaya pangatud niya, siya. Nalumos na yarad nin napso niya. Nalumos na yarad nin syahwat niya. Bahrun amik. Na imbahrun amik buko narakat matawd na lumos. Dahil nga sabihan in lumos sa masa nato ini bukon lumos halawod, lumos sa rin lupaan, unin nakalumos ka niya, hawanapso niya, iban si sawat niya. Ini katu. Biyaita si Sayyiduna Umar, bahrun amik. Kullul ma'asi wal muharramat bahrun amik. Katan sing ginis babara pamaksiat iwan sing kaharam-haraman laud karajun. Hatian yura kuman bangunin laud karajun. Jarungukan ko jambok maas-maasid. In laud karajun kuno sambil maingat man kuno malumusda. Nalumos inta uhatu perkala na sabot ito. Nagbuak-buak mga tuan. Ini kata bangda, aksiru bila ilaha illallah. Ipapataod ka to taniyo, impaglapal taniyo, la ilaha illallah, amin kiaig sinbarhala halawm singka batullah. La ilaha illallah. Amin kaya paglasa sintao, nabuto kinatay nila bisabab, la ilaha illallah. Makuya ginallahu ta'ala, kapag tawat sinipon niya. Dahil nga kabata bago niya, nagtawat siya. Aula-aula na, hakalaas niya na. Kabata bago siya, ninang niya, hasanun. Paglaas niya, ahsan. Maita, sabda sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam, man tala umruhu wa hasuna amalu. In kiawid da sinipon sinjunjungan alaihi salatu wassalam, usog na kababaina ka, bang siyala nakaliw na sin ummul. Kanuman, bonus. In ummat niya yung pangilahan, magpataod sin ibadat. Sabab pila tahon na kumaan siya rin. Intuhod niya sa napisulan. Imbitas niya sa nahusan. Sa nadamahan. Damahan tuan, bang biya aming kuan, damahan. Nah. Magparayaw sindahon lutuon pauno. Naunin beta sin Rasul, hapal man sin Allahu Ta'ala, wa tajawwadu fa inna khairat jadit taqwa. Pagda kamu luto. Imarew lutoon, amo rin. Wabi saljad, insangi maluto sintao al-udwan alal ibad. Insangi maluto sintao, mabuting kamatay, bantain nararaan niya. Banta siya iwan sin asawa niya. Banta siya iwan sin anak niya. Banta siya iwan sin uwangan niya maasiwan uwangan apo. Mata yang banta. Banta niya paintuhan. Hoy bihan lingog. Na inumat sin Nabi bihad to. Mangmiabot na siya, magparayaw na. Unin mali niya, sin limabay. Unin pakusukod niya bihaon. Unin hiatod niya paunahon. Palawm sin kubul niya. Nahikaw pat. Kaya napusan na. Al-karamu inta umamura, inta umarayaw. Kalasahan sintuhan.
Al-karamu minal fuqara'i hasanun. Intaw miskin marayaw kasuddahan mamura. Marayaw. Sa nakalawin dayaw. Walakin na ahsan. Nakalawiin dayaw al-aghniya'u. Bang intaurayahan mamura. Bang intau mataw drijiki mamura. Magduruhun inun. Sababing miskin magmura siya. Wahi kapag mura niya. Amuri ni kapag mura niya. Dayaw kasuddahan. Asip niya. Panasbin niya. Mapuas din ito. Wahi ka niya alta. Kaya nga sabab yan. Marayaw na yun sila sa lawiin dayaw simpagmura sinun. Hari nga sabab yan mga tuan. Ini dayahan iwan miskin. Siyabot da sin Allah Ta'ala. Yaw da kanila in dayaw. Yaw da kanila in lawiin dayaw. Na mura-murahan. Patubtuon na mo na rito. Bangmayan kita niyo yanug haraan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita niyo malumo sa laud karajum. Iwan di kita niyo malumo sa laud karajum bukun tubig. Amin biyay takato taniyo sin Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Inhinangon na to sadya. Magad kita niyo hapamarinta piya sampay sin katan kanabihan. Haulihan na nagpasampay. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah na yung mga anak po tanyo masa nato bihaon, masya Allah, na ini matuyo, ini bulansangan nato sila, ini makuyag kita nyo kanila, panghinduaan nato sila wang mayan, ini gaman, pataurun sin Allah Ta'ala ilmu nila, iwan sin tuyo nila, murah-murahan, kaya pagbarakat sin Allah Ta'ala yung pangadian nato, kaya wa tanyo ring akalam sin Allah Ta'ala. Iwan hadis sin junjungan tanyo alaihi salatu wassalam. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warjukna ijtinabah. Allahumma ya alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ya tawwab tub alayna fa innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ya rahman ya rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.